Imana yateguye kuvuka kwa Paulo. Paul was born as a Roman citizen for a purpose at some point in time. Paulo yavutse ari Umuroma kuko umugambi w'Imana wari kuzasozwa mu gihe runaka. When he was born, he never knew that he will one time use this citizenship to save him from death. Igihe yavukaga ntabwo yari azi ko azakoresha ubwenge bw'igihugu kumukiza mu kaga runaka. But God never misses any event in your life. Ariko Imana ntabwo igusha ibintu bikubaho mu buzima bwawe. Every event in your life is for a purpose. Buri kintu uhura nacyo mu buzima bwawe gifite intego. You may not know what you have and something very important you have, but God has crafted in you something important He will use for you. Ushobora kuba utazi icy'agaciro ufite, ariko Imana hari icy'agaciro yashyize muri wowe kuko umugambi wayo. So at this time, Paul, the commander had is a Roman citizen. Hanyuma bamaze kumenya yuko Pawulo ari Umuroma, They said, okay, now you don't touch you. baravuga ngo umugore n'umugore Hallelujah. Amen. There are many things God has made you to escape without you knowing. hari ibintu byinshi Imana yagusimbukije wowe utabizi. There are many things God has caused me to overcome without me knowing that. Hari ibintu byinshi Imana yampaye gutsinda njyewe ntabizi. Hallelujah. Even the biggest thing you feel you are despised because of that thing in your life, that very thing, God will use it for the glory of His name. N'icyo kintu cyaba icyo kintu